जागृति लाइव मीडिया सकाळ एक्सप्रेस खबर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर चलचंचल हो उठी गांठू सहर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर गांठू सहर उठुची पड़ुछि। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତାରାପୁରଠାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମତଦାନ ବୁଥରେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି मतदान करने। तारापुर मोहम्मद फिरोज खान का रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया। ओडिशा माटी सह जड़ित सब छोट बड़ खबर देखापी आपको निज जागृति लाइव मीडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को प्रेस निश्चय करंतु। जागृति लाइव मीडिया आम ओडिशा माटीर खबर एबे सत देखिबो ओडिशा।